Өмір базыда һәр қилы тосқынлықлары менен инсан баласын сынап, төзімлі болуға үйретеді екен. Біз сөз етпекші болып отырған заманласымыз, әне сондай қиыншылықлар алдында мойын бұқпастан, оны мәрданалық пенен жеңіп өте алған. Әлбетте, минет сүйгішлік, әрекетшеңлік оған жолдас болып, беккем ерк ықырары мақсетлеріне жол ашқан. Төрткүл районы Анхорлы мәкәм қаралар жиыны аймағындағы Тыншылық ауылында жасаушы Тоқтабай Латиповты көпшілік айрықша хүрмет етеді. Себебі ол шарасыз нәрсенің өзі жоқ деген түсінікке әмел етіп, іс тұтады. Хәмеше өзі үшін имканият есіклерін ашуға талпынады. Міне сіздің минет сүйгішлігіңізді көріп, хақиқатын айту керек, тәсин қаламыз. Міне сізді ұсындай жұмысларға, яғни әрекетшеңлікке жігерлендіріп тұратығын, күш қуат беріп тұратығын нәрсе. Не? İnsanı, məni şəxsi fikrim, mehnət bir insanga güç verədi. Mehnət qılğanım üçün özümün xanadanımca bərəkət kirgən, sağlığımca salamətlik verdi. Şu intilgənim üçün çıxardığım, yügürüb gelgənim üçün mehnət qılıb, hərəkət qılıb durğanım üçün deyib oylayman mən. Tekrar güçlənir ata-anamdan alaman. Daima şükür, barlığına şükür, ömürləri uzaq olsun. Aldığımda sağ salamat yürsə, əncə o dekançilik, mehnətçilikdən hələ çıraylı olub. Deyəm, hərəkət qılamız, bundan həm çıraylı olacağına. Üyümlü xanadanım dövrəkində ilə körd durubsuz. Həmən ərsə var ilə. İnsan bir mən arzu qılsa, ekib qoymayla, gülləb, yaşnət durubdu. Dekançilikə mehir versən, o senge tamam verədi, dəstərxanınca çıray verədi. Mehnət qılğanımdan çərçəmimiz yanımda köməkdaş, ata-anam, fərzəndlərim, ailəm yanımda. 2012-ci ildə başımıza şimdi sınavlı gün düşüb qaldı. Mən şu bir dayağımı aldırıb koydum. Keyin aradan 2 il ötüb xanadanımga, ata-anamga, ailəmga köməkləş üçün qolumdan kelgəncə bir daramat kirishga harakat qilib, hunər egallashga qiziqqan mən. Hozirgi paytda 3 joyda xizmat qilaman. Негізінде инсанның тұрмыс тәрізінің жақсы тәрепке өзгеруі оның әрекетшеңлігіне де байланысты болады. Тоқтабай Латипов жазмышына жазылған барлық қиыншылықтарды әне сол әрекетшеңлігі мейтіндей сабыры менен жеңіп шыға алған. Бекаршылықтан аулақ, барқұлла пайдалы іслер менен бәнд болуға әрекет етті. Диханшылық пенен шолланушы ауыл қалқына қол көмегін беріп, елу қожалыққа су жеткеріп берудей вазипаны нәбатлы атқарып кетір. Перзентімнің басына түскен сынақлар ана спатында қабырхамды қайыстырса да, мен оған хәмеше дәлде болуға, қоллап қуатлауға әрекет етемен. Мүшкілімізді жеңілдестіріп, атыз жұмысларын да біргелікте орылаймыз дейді анасы өз сөзінде. Gelin məktəbdə işliydi. Bunu səhətli iş kasab olmaydı. Şunun üçün şu karık tartamız Toxtavay bilən kerçkələni əkdik. İlişkilanı, piyazlanı həmən nəsinə qaraşıb bu mana, mən ona xalqımıza mehnət etib nasosçu, nasos əydiydik. Kim su desə, dərri həydəb tayın. Şükür şu sipsə desə, sipsə dokub verədi. Mehnət etədi, yürüydü, dinmiydik. Cayını zətti, özünün mehnətin arkasından. Özünün nəsi güç, kuvvatı, çıdamlığı bilən yok yengib öttü şu nələni. Ağır gülləni yengib öttü. Kol meynətinə ürgəndi, oturup işləb. Şu siptəçilikini özünə atasında bağ kesip, atasını kesip bu aslı. Atasıyla ettiğimiz işliyi dedik evvel. Sonra şunu şu balağa ürgətdik. Bir yerlerden yer aldı, bir gektar, yarım gektar yoraları bilən, ülkeleri bilən ekip, özü dokup, kol meynəti bilən işləb. Özünü dikləb aldı. 3 balalı oldu. Oğlu var, kızı var. Şuların rəyətini görüb birgi. Kolayaq çaqqan. Xalqını şu meynətində, xalqa meynət etəməndə yürüb, yelib yürüşü. Şükür etsən yetib para verəsən astan. Хадал минет пенен табылған табыс татлы болады екен. Har қандай қиын шараятта да ешкімге қол созбастан балалық дәуірінде үйренген кәсіпкәрі сюжетіміз қаһарманының өмір жолын міслі жақтылықпенен безеді. Өнерменшілік ата-анамнан маған мирас болған. Диханшылық етіп, шигі затты шаңарақ ағзаларымыз бенен бірге жетістіріп аламыз.
таяр өнімнен сіпсе тоқып, базарларда тұрақлы қаридарларға иеміз дейді ол бізбенен болған сөйбетінде. Spesialik hunerini aldım, bunu ata-anam işleyen üyümüzde. Ata-anamdan göre bir ilerdim bunu. Atam şu özlerinin yigit vaxtlarında işleydi. Keyin bu hunerini men şu ahvalda ayağım ağırtkenden keyin men müstahkem ürgenip aldım. Bunun özüne yarasa mehnetlari var. Bana mas geldi, doğru geldi. Yürekten sonra kızıkıp şunu özüme huner ettimden, aileme kolumdan gelince yardım beriş için, kömekleşiş için hareket başladım. Benim hayatımı güzelleştirse bir Türk gibi oldu bu. Daramet, saf halal mehnet. Bu mahsulatımı tiklep, hazır bu tiklep koyuşumdan maksat bu eziledi, suya eziledi bu. Suya ezilgenden keyin derhal bir yere basıp bulmaydı. Şimdi bir zaman diklep koyuş gerek. Su pesiye düşüp akıp kuruydu. Bu mahsulatımız 4 yıl bazarından avuşmaydı. Bitti dokusan, birini dokusan bir nekit kalarlar. Haridarlarım, kançalı dokup bilsem, şunçalı yetedi, özümün mahsulatım, özümün elimden avuşmaydı. Bekar bokup kaytkan paytlarım bolsa, künüge 10 min oturup dokuyman. Küçük kuvvatımız bolsa, ayağımızda küçük kuvvatımız bolsa, bitti ayağımda bolsam yurtumca yürüp gelip hizmet kılgan insan bolaman. Özümde maksat şunday bolgan. Hemen özlerimizde tengdoşlarımıza meninden şu küçük kuvvatınızı bar paytında elimizge, özlerimizni yurtumuz, Özbekistanımızga işletinglar. Fakat yaxşı yoluna tellep, kolumuzdan yegençe ata-anamızı xursand etip beriş, ailemizni hunerli bolsa yigit kishi oilasida kam bo'lmaydi. Men shuni bildim. Qiyinchiliklar baribir bo'ladi, hayotda bo'ladi, qiyinchiliklar bo'ladi. Ayni 15 hafta 15 qarang'i degan. Shu qiyinchiliklarga sabr etib, chidab o'tib ketsa, halol yo'lni tanlab o'tsa, hayoti go'zal bo'ladi ekan, chiroyli bo'ladi ekan. Өмір соқпақларында әр тәреплеме тапланған заманласымызға күш жігер інәм етуде спорттың да тұтқан орны айрықша. Ол параспорт түрлері менен тұрақлы шоулануды үрдіс еткен. Пара жеңіл атлетика, пара арм рестлинг спорт түрлері бойынша өткерілген жарысларда да жақсы нәтижелері менен көзге түспекте. Міне сондықтан да ол мемлекетіміз басшысы тарапынан жасарат медалына лайық деп табылды. Демек, елімізде инсан қадірін ұлығылаушы бұның да іті бар, Тоқтабай Латипов сияқты заманласларымыздың еле де рухи күшін арттырып, жәмиетте өз орнын табуына жол көрсете алады.